Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyiriza amakuru atasoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 25 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biba. Turazero kuraba mu buryo bwiramvuye iby'abanywanyi ndetse n'abatamba baduhereza amakuru aho batubwira ko Uvira bimeze gute. Bwana menyesha makuru reka makuru tuyahere mu bice bya Sud Kivu ariko by'umwariko mu mujyi rwagati wa Uvira. Mu mujyi rwagati wa Uvira abarundi bongeye gupanura ku rwego rwo hejuru kubera yuko turabyumva mu buryo bwiramvuye turabiri ko biragenda byibonekeza. Turaza kandi no kujya muri territoire ya Masisi. Umutamaraza kutubwira ko bizifashe gute muri Masisi. Twongera tugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru ariko kandi nanone no muri bice bya Sud Kivu abitwa ba FDLR bakomeje kugenda bafatwa mu bihe bitandukanye. Ngira ngo sinzi nimba barabimenye ku munsi w'ejo umutwe wa 23 werekanye umugabo bafashe mugabo. Turabyumva mu buryo bwiramvuye n'umwe mu bari baramaze abaturage wafashwe akaba yeretswa abaturage. Turaza kujya muri Nzibira tubabwire ko bimeze gute. Bwana menyesha makuru nyemera tugaruke nanone muri teritwari zitandukanye z'intara Kivu y'Amajyepfo nkubwire yuko mu bice byegereye ikibuga cy'indege cya ahangaha Nzibira rwose hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu. Turabyumva rero turabe ibijyanye n'urusaku rw'amasasu muri ibi bice bya Nzibira. Turaza kandi no kujya muri Pinga uratubwira ko bimeze gute Mutama. Tugaruke muri ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru nanone bwana menyesha makuru nkubwire yuko hari indege za drone rwose ngo zaje mu buta. Turabyumva rero mu buryo bwiramvuye turebe imikorere y'izi drone zazengereje abaturage ndetse zikomeje gutera ubwoba batari bake. Turaza kuzinjiramo mu buryo bwiramvuye turabakanko kandi turibuze kandi no kureba ibirikomeje kugenda bigaragara. Turabwira rero ibice bigera kuri 70 Uburundi bwashyizemo abasirikare nk'uko rero bikaba biri kugenda byibonekeza. Turazoro kubyinjiramo tubabwira uko biri kugenda byifata turabe nicyo umutwe wa MRDP twirwaneho uri kurakora muri ibi bice. Turaskugaruka kandi mu makuru akomeye abana na politike kwa Kisekedi Chilombo bivugwa ko we na bamwe mu basirikare bakomeye batari gucana uwaka ndetse Kisekedi Chilombo yaba yamaze gufata ingamba zikomeye. Tureba izi ngamba Son Excellence Felix Antoine Kisekedi yafashe izarizo ndetse n'icyo zahungabanyije ku buzima bw'abaturage bo muri ibi bice. Turaza kandi no kuraba ibiriko biragenda byibonekeza mu bijyanye n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu b'imiryango itandukanye iri gutabariza abanyekongo bari kugorwa no kubona ubutabazi bw'ibanze. Turabyinjira mu buryo bwiramvuye. Turaza kandi no kuraba ibiriko birabera mu gisagara cya Goma, Masisi, Sake. Turabwira ibiri kugenda biba. Turaza kandi no kujya ahitwa muri Rubero turebe ibiriko biragenda biba. Ni mu gihe kandi FARDC nayo yamaze guteguza isi yose ko yiteguye nyuma y'ingufu zikomeje kugenda zongerwa n'igisirikare cya 23. Banywanyi tubaye ikaze kuri page ikomeye yanditseho amakuru. Niba ari ubwambere dukurikiye tushonda sabone wiyongere mu muryango mugari w'abatazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Reka rero duhere Nzibira twumve ibyizi ndege mbere uko turi buze guhita tubabwira n'amakuru akomeye ari kuvugwa ku gisoda cy'u Burundi. Makuru nyemera tugaruke nanone muri teritwari zitandukanye z'intara Kivu y'Amajyepfo nkubwire yuko mu bice byegereye ikibuga cy'indege cya ahangaha Nzibira rwose hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu. Ni urusaku rw'amasasu bivugwa yuko ari abarundi ngo bamaze iminsi n'ubundi muri operation
barashaka kongera kwigarurira iki kibuga cy'indege cya Nzibirama 23 yafashe mu kwezi gushize. Aba barundi rero ngo harimo cyane cyane abavuye mu myitozo mu gihugu ngo cya Israeli umwaka ushize, ariko bamaze iminsi mu gihugu cy'u Burundi nabo ngo batanga imyitozo kuri bamwe mu basirikare bagenzi babo ndetse ngo n'imbonerakure. Bikavugwa ko rero mu by'ukuri ngo aba basirikare barimo baravuga ko byanga bikunda iki kibuga bagomba kugifata kuko ngo kigomba kubafasha no gufata indi misozi iri strategique yatuma umutwe wa M23 ngo bawubuza gusatira ndetse no gufata umujyi wa Uvira mu buryo bwimbitse. Ngira ngo murabizi ko muri iyi minsi hari umujyi uri target nubwo zabiranega ari nyinshi. Ubu rero situation mu by'ukuri muri biriya bice hafi rwose na Nzibira imeze nabi cyane, ko abaturage twari turimo tuvugana baravuga yuko ngo hari amasasu y'urwunge ari kungikanya, ndetse ngo hakaba harimo haravugiramo imbunda ntoya ndetse n'inini. Bigaragara ko ahantu hashobora kuza no kuba imirwano irenze iyo twe dutekereza. Hari n'ibindi bice rero bitandukanye byo muri teritwari ya Mwenga ndetse na Warungu, tutibagiwe na Fizi ndetse na Minembwe. Ngira ngo Minembwe murabizi ko nayo mu minsi yashize yabaye teritwari ukwayo, naho harimo haragenda havugira amasasu ku rwego rwo hejuru, dore ko abarundi muri iyi minsi bafite uburakari bitewe n'amagambo akomeye cyane yatangajwe n'umutwe wa MRDP twirwaneho, bavuga ko ngo nibatabavira mu nzira cyane cyane muri ibi bice bya za Mikenke ngo bagomba kubasubiza inyuma ndetse na Uvira bakayibambura ubundi ngo bakazabana nabi. Ni situation rero mu by'ukuri igoranye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Bigaragara ko ibice byinshi cyane biri kugenda biberamo imirwano ikomeye. Ngayo nguko rero ni biri kubera muri ibyo bice bya Nzibira. Reka duhite tujya mu makuru akomeye arabana n'ibiri gukorwa n'igisoda cyo Burundi, twumve uko bihagaze kugeza ubu. N'umunyapolitike Maître Nyarugabo Moyizi yagaragaje ko ingabo z'u Burundi zimaze gushinga ibirindiro birenga 70 mu gice cy'imisozi miremire ituwe n'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uburundi bukaba bufite muri iyi ntara ingabo zirenga 10,000 ziri mu mabatayo ari hagati ya 12 na 15. Izi ngabo zikaba zishinjwa gufatanya n'imitwe y'abanyekongo ya Wazalendo ndetse n'iy'abajenosideri ba FDLR mu kugaba ibitero ku banyamurenge ndetse n'imiryango itandukanye. Baragaragaza ko ivyo bari abaturage bakorewe ari genocide mu zindi nk'uko rero babivuga. Nyarugabo yavuze ko kuri ubu ingabo z'u Burundi zifite ibirindiro bibarirwa muri 70 mu misozi miremire uturutse ahitwa Rurambo mu majyaruguru ya Rugezi, mu bice bya Rugezi mu majyepfo naho barahari. Ni mu gerero mu bindi birindiro biri mu gace kayitwa Nyundo. Ingabo z'u Burundi zifite 2 ahitwa Gashengo ku isoko no mu nkengero zaho hari ibindi 2 ahitwa Miyaga, hari 2 ahitwa Nyamurongwe, hari 2 ahitwa Rushogo, hari kimwe ahitwa Igatembe, hari 2 ahitwa Bijojwe, hari kimwe ni mu gihe ahitwa Ruvubu hahoze isoko, hari ikicero kimwe ahitwa Kugashya, hari kimwe ni mu gerero mu misozi yitwa Kange. Hari ibirindiro byinshi ku misozi yitwa Muhe, hari ibirindiro byinshi ni mu gihe ahitwa Muziba, hari ibirindiro byinshi ahitwa Kigarama, hari ibirindiro 2 ni mu gihe amakuru avuga ko ahitwa Gitavi Gashama, hari ikirindiro cy'uyu mutwe ni mu gihe rero ari nahitwa Mukono, hari 2 ndetse nahitwa ku Gasozo hari ibindi birindiro by'ingabo. Ingabo z'u Burundi kandi zifite ibirindiro bimwe mu duce twahitwa Gitoga, ahitwa Rubuga, ahitwa Magunda, hori ibirindiro binini ahitwa Masango, ahitwa Mumazi, ahitwa Rudefu, ahitwa Nyaruhinga, ku misozi ahitwa Nyakware, ahitwa Marimba, ahitwa Kanono, Mitarumba, ahitwa Rubarati, ahitwa Mukumba, ahitwa Gatanga, ahitwa Murambya Centre, Kiziba muri Mugogo, ahitwa Mugeti, ahitwa Masoro, ahitwa Muheta, Bijombo Centre, Kirumba, Karungu, ahitwa Kuwituga, ahitwa Cyakira, ahitwa Munturusu, Nyamara, Makambo Centre,
n'ahitwa Mitenja, ahandi ni ahitwa Karumyo, ahitwa Kagwe, ahitwa Kabara, Mikarati, hari ibindi bitatu, ahitwa Kigazura, ahitwa Firo, ahitwa Gatasha, ahitwa Mungezi, ahitwa Mukani, ahitwa Birorombiri, ahitwa Rwicanku, ahitwa Poezero, ahitwa Kipopo, Nyabibuye, ahitwa Kabanju na Rugezi. Hose ni ahari ibirindiro by'uyu mutwe nkuko rero bariko baratanga ubutumwa bagiye babigaragaza nkuko byashimangiwe na Moyize Nyarugabo. Reka dukomeze twumva umutama tubwira nibindi biriko birabera ku zindi axi, duhite tujya Uvira twumve ibiriko biraba. Uvira bimeze gute mutama? Kivu ariko by'umwariko mu mujyi rwagati wa Uvira. Mu mujyi rwagati wa Uvira abarundi bongeye gupanura ku rwego rwo hejuru kubera yuko hakomeje kugenda hagaragara uruntu. Abaturage bamwe bari batangiye kuva muri uyu mujyi berekera mu gihugu cyane cyane cy'u Burundi, ariko bikagaragara neza yuko harimo harakorwa igisa no guhunga hatarakorwa ibarura cyangwa se igenzura ry'abari kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ngo ni bantu ki. Ubu tuvugana rero mu mijyi rwagati wa Uvira, cyane cyane abegereye aka gace ka Kavimvira, abasirikare ubwabo batangiye kujya mu iperereza bari kumwe na Demiape ndetse na Anil. Ubwo ni mu by'ukuri inzego zishinzwe ibijyanye n'iperereza yaba ari bya gisirikare ndetse no ku rwego rwa gisivili, ndetse hanatangiye gukoreshwa polisi nationale ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko baturutse muri Maniema kugenzura abaturage bose. Barimo barababaza abashobora kuba bifuza kuba bahunga, bakabanza kubakorera igenzura ngo ni bantu ki bagiye guhunga, ku buryo ubu tuvugana ngo nta muntu uzongera gupfa guca ku mupaka gutyo gusa, igihe cyose yaba adafite jeto bari gutanga z'abazajya bahunga. Ni ibintu mu by'ukuri navuga ko byateje impagarara cyane mu mujyi, kubera yuko abo basirikare b'u Burundi barimo barajyana nabo mu gisirikare cya leta ndetse nabo muri polisi nationale ya Kongo, bakinjira mu ngo z'abaturage. Abaturage bamwe bakanga kwishimira ibyo ngibyo cyangwa se bakagaragaza ko ari ibibazo bikomeye cyane bibabangamiye. Ibi rero byateje saga ku buryo bishobora no kuza guteza akavuyo rwagati mu mujyi. Birahura neza kandi nanone n'ibikomeje kugenda bigaragara muri uyu mujyi wa Uvira by'abazarendo n'ubundi bakomeje kubangira amaguru ingata nyuma y'uko menase zabo mu baturage ari nacyo cyanatumye abaturage bagira mu by'ukuri igisa na panike, bakabona ko bagomba guhunga uyu mujyi. Abazarendo bongeye nanone gufatwa abagera kuri 7 bari kumenasa mu gace ka Kalundu. Na gace mu by'ukuri nakubwira yuko kama abaturage benshi batunze. Abazarendo bari bamaze igihe bajya kumenasamo babacucuru twabo. Iyo coalition cyangwa se ubwo bufatanye rero bw'abarundi ndetse na FARDC bwakuyemo uwo mubare w'abazarendo. Bivuga ko ari kuri muranagenda wiyongera mu bihe bitandukanye bitewe uko n'abazarendo barimo baragenda bakora amahano. Bakaba rero bagiye ngo kubafunga ndetse no kubanza ngo kubereka abagenzi babo kugira ngo barebe ko uzajya ukora amakosa agomba kurya biryozwa. Reka rero duhite dukomereza Imasisi naho twumve uko bimeze. Hari amakuru menshi avugwa Imasisi. Bimeze gute Imasisi? Muri Kivu y'Amajyaruguru ariko kandi nanone no muri bice bya Sud Kivu abitwa ba FDLR bakomeje kugenda bafatwa mu bihe bitandukanye. Ngira ngo sinzi nimba barabimenye ku munsi w'ejo umutwe wa 23 werekanye umugabo bafashe, umugabo ukomeye cyane muri FDLR witwa Tokyo. Ni umwe mu basirikare bakomeye cyane ba FDLR. Rero hano muri Masisi rwose neza usa uteganya ni ibice biteganye na santere ya Nuza ya iyi santere uzamuka werekera muri Rucuru, ariko nanone usa naho werekera ugaruka muri teritwari ya Masisi. Ndumva wenda isa naho nciyeho. Bahafatiye abandi bawazalendo bagera kuri 20
abo bazarendo bagera kuri 20 biravugwa neza yuko abagera kuri 12 bose ari aba FDLR. Ubwo bari bamaze ngigiye bapanga umupango n'umutwe wa 23 wabafashe umupango wo kuza kugaba ibitero muri ibice bya za Sake, muri ibice byegereye ahangaha za Rubaya, hano mbese bya bice byose bavuga yuko ari ibice by'ingenzi cyane muri teritwari ya Masisi, bari barimo babigambanira. Abitwa rero aba FDLR bakozwemo ku rwego rwo hejuru, gusa bamwe bakaba nanone uwo mubare ntago ari wo wonyine wafashwe, kuko abandi bafashwe bahise basobanura uburyo ki ngo ari abasivile basaba yuko ngo bazacyurwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nabo ni abaturage ngo bamaze igihe, ariko FDLR ngo yari yarafashe bugwate, niko bamwe rwose bagiye bavuga, usibye ko abandi bivugwa yuko bisobanuye gutyo bitewe nuko bazi ko ngo hari amakuru yuko MONUSCO iri kugenda itanga amafaranga yo kugira ngo abantu batahe mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero mu 23 ikomeje icyitwa icyo nakwita nk'amasuku mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane aba FDLR rero bakaba barimo barafatwa n'amagingo yangabo ngo bari guhigwa hasi hejuru. Ibi byose ngo ni ukugira ngo babone uko bitegura intambara, ariko ngo inyuma nta mu FDLR urimo. Niyo situation iri muri ibyo bice. Reka duhite tujya no mu bice bya Pinga, naho turabe ibiriko biragenda byibonekezayo, ho bitangazwa ko tugaruke muri ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Nanone bwanamenyesha amakuru nkubwire yuko hari indege za drone rwose ngo zaje mu butasi zivuye Kisangani. Bivugwa yuko audience yatanzwe n'umugabo witwa General Masunzu, zaje ku kibuga cy'indege cya Pinga muri Warikare. Bikavugwa ko ngo baje n'ubundi nanone kongera kugaba ibitero. Ngira ngo murabizi mu minsi yashize hagabwa ibitero, ndetse umutwe wa 23 bawusenyeraho ikirombe ngo wari umaze kwataka neza wari uri gukontorora, bikanabaza abantu benshi haratwitswe. Iyi drone rero mu by'ukuri n'ubundi ya CH4 n'ubundi ngo ni gahunda bafite gahunda yo kugaba ibitero rwose muri ibi bice bya teritwari ya Masisi, ibice bya za Nyabyondo mu 23 yafashe ejo bundi. Bikavuga ko umugabo witwa rero General Masunzu nawe byose ngo ari kubikora mu rwego rw'uko yari yatangiye guhatwa ibibazo, ngo abazwa impamvu mu by'ukuri urugamba rutarangira, ndetse ngo impamvu batakomeza gufata ibice mu gihe guverinoma yabiteguye igatanga umusanzu wayo wose kuva mu kwezi kwa gatanu. Ubwo rero situation iragoye mu by'ukuri. Abaho mu mutwe wa 23 cyane cyane abaturage bari muri ibyo bice barimo baratabarizwa kugira ngo nimba hari aho bafiteho kwikinga bayikinge, kuko izo ndege rwose zarangije kurandinga, ndetse kandi zigomba guhaguruka zikajya kurasa ku munsi w'ejo. Ni ikibazo rero gikomeye cyane, ukabona ko situation rwose kwikaruma ari ibintu bitoroshye habe na gato. Ubwo ndavuga ku mutwe wa 23 uri mu bice biri kugabwamo ibitero muri iyi minsi. Nyamitaba turimo kubikora mo dosiye yihariye. Abasirikare ba Wazalendo benshi bahungiye mu moko yo mu 23 Inyanzare, mu gihe FARDC n'abaturage bamwe bagaragaje intsinzi muri Warikare, mu gihe mu territoire ya Rucuru zabaye ibindi. Amakuru yatugeraho aremeza ko abarwanyi benshi ba Wazalendo bo mu gace ka Nyanzare sheferi ya Bwito bahisemo kwishyira mu moko y'umutwe M23 nyuma yo kuvuga ko batagifite icyizere ku buyobozi bw'igisirikare cyabo. Umutwe M23 ko baragira icyizere maze ubaha inshingano z'uburinzi ku muhanda wa Nyanzare Burayi. Biro bikaba bigaragara mu rwego rwa diplomasi n'imiyoborere. M23 ikomeje kwifashisha stratégie de coopération communautaire, aho ishaka kwinjiza abaturage mu gisirikare cyayo kugira ngo ibabe ingabo z'igihugu za nyazo. Mu gihe rero ibi byose byageraga mu burasirazuba bwa Congo ku butaka
bw'u Burundi naho hari ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa byaranzwe no gukaza imyiteguro ya gisirikare muri iki gihugu, aho kuwa gatandatu twigenekerezo rya 18 Gitugutu 2025 ingabo z'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi zari zateguye igikorwa gikomeye cyo gushaka abashaka kuba officier de carrière kizwi nka test de recrutement des candidats officiels. Iki ni igikorwa cyabereye Ukicaro cy'intara zose z'igihugu gihuza urubyiruko rugera kuri 917 rwari rwasabye kwinjira mu gisirikare cy'igihugu. Iri gerageza ryibanze ku masomo 3 harimo mathématiques appliquées, français militaire, rédaction, communication et commandement, engrais opérationnel. Ubuyobozi bwa FDNB binyuze kuri General de Brigade Jean Bosco Ndayishimiye yatangajwe iki gikorwa kigamije kongera umubare w'abasirikare bafite ubumenyi mu ikoranabuhanga mu buryo bwo guhangana n'ibitero bishobora gukorwa hifashishijwe cyber warfare cyangwa se ibikorwa byo mu kirere operation aérienne. Mu ijambo ryagize ati FDN birimo gushaka urubyiruko rwize neza rubasha gukoresha ikoranabuhanga mu kurinda igihugu. Twiteguye gukorana n'ibihugu by'inshuti by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ndetse no guhashya ibikorwa by'iterabwoba. FDNB irimo gushyira mu bikorwa gahunda yiswe Operation Blanchire Numérique igamije gushyiraho uburyo bwo kugenzura no gukumira ibitero bya cybernetique byashoboraga gukorwa ku butaka bw'u Burundi. Bamwe mu baturage ba Bujumbura batangaje ku mugoroba wo kuwa Mungu ko hari abatekinisiye b'abanyamahanga barimo n'ababirigi Belge bageze mu gihugu mu rwego rwo gufasha kubaka centre de commandement informatique militaire mu kigo gishya cya Kamenge. Nk'uko amakuru atugeraho, iki ni ikigo kizaba gishinzwe gukurikirana ibikorwa by'ikoranabuhanga, kwandika code de détection des instructions no gukora ibizana byafi n'ishami rya Service National de Renseignement mu bijyanye n'ubutasi bwa gisirikare bwifashisha ubuhinga bwa none. Nuko bihagaze mu gihugu cy'u Burundi kubirabana n'imyiteguro. Ni mu nyemerere tumanuke tujye mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, duhere mu bice biri kuberamo imirwano. Duhere muri Uvira twumva umutama tubwira ibiri ko birabera Uvira byifashe gute mutama? Kakanya turi kuvugana imirwano ngiye gundisura muri Nyiragongo nyuma yuko n'ubundi urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane, aho icyitwa aba FDL ndetse n'icyitwa Wazalendo batigeze bashyira mu mujyi wa Goma. Ikikango ndetse kandi n'ubwoba ni bwinshi ku ruhande rw'umutwe wa 23 majyepfo ya Uvira ku muhanda w'International 5 uva muri Uvira. Icyitwa deployment zaciye ibintu ndetse kandi zikomeje guca ibintu ku rwego rudasanzwe. Biri gukorwa nyuma yuko FRDC ikomeje kugenda yohereza imisada y'abasirikare hari ya Fizi nyuma yuko baketse yuko iri huriro ry'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo abasirikare babo batizewe neza ku rwego rudasanzwe bari bemerera ya misozi by'umwihariko Wazalendo ndetse na za FDLR. Bikavuga yuko rero Ifizi yakomeje kugenda yoherezwamo abasirikare ku ruhande rwa FARDC ngo mu buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho mu buryo bwo kwirwanaho, kuko ngo uyu muhanda route nationale 5 ngo ni umuhanda ufite icyo usobanuye, kuko imisozi yitwa za Kakungu ndetse iriya misozi ya za Kahamba, utibagiwe iriya misozi ya za Makunji, utibagiwe imisozi ya za Marimbi, Mukangi hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Biravuga yuko hari hafi y'imisozi y'iriya mirambi ya za Baraka igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwambutsa abasirikare bari kuva hariya mu gihugu cy'u Burundi berekezwa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko benshi bari kugaragara muri position ya hariya Fizi. Ariko ibi byose biri gukorwa nyuma y'uko n'ubundi FARDC iri gutegura ibitero ndetse kandi n'ibitero bidasanzwe ku ruhande rw'uno mutwe ku basirikare biri kuvuga yuko bagiye guturuka Fizi bataka iriya misozi y'Imwenga, aho ubona yuko urugamba kuri uno munsi rwahindutse ndetse kandi rwakomeye cyane. Ni Fizi rero ihuzwa nuko n'ubundi iriya misozi yo muri Uvira cyane muri byerekezo byahitwa Gomba ndetse na Kitara araza Kavimvira Kiriba n'indi misozi itandukanye ikomeje kuzanwamo abasirikare ku ruhande rw'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ni urugamba ubona yuko rugiye gukomera ndetse kandi rugiye kuba ihurizo bitandukanye n'uburyo twabibonagamo ndetse kandi n'uburyo bikomeje bigenda hano muri Kivu y'Amajyepfo, cyane muri Uvira, aho ubona yuko deployment ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi hano za Kavimvira zikomeje kugenda zivuza ubuhuha.
n'ibiri kubera muri biriya bice zo muri Uvira. Reka n'ubundi ahita akomereza Igoma natubwire mu mfunyapfunyo ibizabaye nyuma yuko umutwe wa M23 wongeye kugabwaho igitero gikomeye cyane ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanya bikorwa ba FARDC by'umwihariko Wazalendo n'aba FDLR. Ni igitero cyagabwe mu mujyi wa Goma hariya muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice byegereye ahitwa muri groupement ya Muja muri Kivu ya ruguru neza cyane muri Nyiragongo. Biragaragara yuko urugamba rukomeje kugenda rukomeretse kandi rukomeje kuba ihurizo. Ibi rero bikomeje kugenda biba ngira ngo tubihuze n'ubundi nubwo bukomeye uyu mutwe ufite nyuma yuko ukomeje kugenda ukora imikwabo mu misozi ya za Rusayo, Rutoke ndetse kandi no muri byerekezo bya Ukome ndetse n'ahitwa za Kayembe. Ni nyuma yuko kandi biri kuvuga yuko uyu mutwe ugoberewe ndetse kandi ukomerewe cyane nyuma yuko amaze kumenya yuko hari abaturage batari kumva neza ndetse kandi badashyigikiye uyu mutwe ku kigero kingana n'100%. Bivugwa ndetse kandi bigaragara yuko rero biri buze guteza ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23 nyuma yuko n'ubundi umutekano udakomeje kwizerwa muri uno mujyi wa Goma. Ukurikije buryo ki situation ihagaze, ukurikije buryo ki ibintu bikomeje kugenda bigenda, ni nyuma yuko kandi ubona yuko ibintu byahindutse ndetse kandi bikomeje kugenda biba ihurizo muri uno mujyi wa Goma. Ubu turi kuvugana imisada y'abasirikare b'abakomando bakomeje gushyirwa muri ino misozi ya hano za Mukakatindo. Abenshi bakomeje kuzanwa za Rutoke ndetse na za Rusayo. Biri guterwa n'iki? Biraterwa nuko umutekano no mujyi wa Goma utizeye, kuko biravuga yuko icyitwa za FDLR za Wazalendo ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC bakiri n'umujyi wa Goma ndetse kandi bikavuga yuko abenshi muri bo ari abamotari ndetse kandi ari abanyonzi turi kubona bari kujijisha bari muri no mujyi wa Goma. Nibiri kubera rero Igoma. Reka noneho twumva umutama nawe atujyane mu bice biri kugenda nabyo bigaragaramo ibihungabana ry'umutekano. Tujye mu misozi y'Umurenge Mutama. Umurenge byifashe gute? Mu yandi makuru rero bwana mumenyesha makuru cyane cyane n'ubundi tukiri muri Sud Kivu, nakubwira ko situation ikomeje kuba mbi cyane mu bice byo mu misozi miremire y'Umurenge, mu bice hano bya Mikenye, mu bice bya Ndondo ya Bijombo. Hano mu bice mu by'ukuri bikomeza kugenda bigaragaramo ikijyanye n'abaturage bari muri reclamation yo ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana byatunguye abantu benshi. Abasirikare b'u Burundi mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bashinzwa gukorana na Wazalendo mu buryo butandukanye, ariko noneho cyane cyane umutwe wa 23 ndetse na MRDP twirwaneho bo bakagaragaza yuko abasirikare b'u Burundi ngo barimo barategura bikomeye cyane genocide, ngo ndetse yewe ngo bakaba barimo baranagenda bayikora. N'ubu ngubu rero byongeye kudogera. Ngira ngo byatewe na situation y'abasirikare b'abarundi bamaze iminsi bazenguruka muri ibi bice mu misozi mu by'ukuri ituranye cyangwa se n'iyi ngiyi abanyamurenge batuyemo. Harimo ikintu kijyanye na permutation no guhinduranya kw'abasirikare bo muri ibi bice, bikagaragara yuko abenshi bari kuza aho abanyamurenge bari. Byateye ubwoba abaturage rero bo muri ibi bice nka za Mikenye, ibi bice bya za Ndondo ya Bijombo, ibice hano nka za hano Minembwe. Biragaragara neza yuko abaturage batangiye kugira ubwoba, biranajyana n'ibijyanye n'ubutabazi barimo baragenda basaba, cyane cyane haba communication yagutse hagati yabo ndetse n'umutwe wa MRDP twirwaneho, uyu nguyu ubana na M23 muri Alliance Fleuve Congo. Ibi nabishimangiriwe n'umwe mu bayobozi bo muri uyu mutwe warangije kumbwira yuko ngo guhera ku munsi w'ejo hagiye kubaho ikintu cyitwa operation. Operation we yambwiye atebya ngo ni mbahige mbamare. Ni ukuvuga ngo abasirikare b'u Burundi ngo bagiye guhigwa ku rwego rwo hejuru, dore yuko bamwe ngo bari baratangiye kujya binjira mu ngo z'abaturage mu rwego ngo rwo kubatera ubwoba, ku buryo ngo bagomba kubahereza amakuru y'aho abarwanyi ba M23 bari ndetse n'aba MRDP twirwaneho bari. Ibyo rero abaturage bagiye baca inyuma bakabibwira abo muri iyi mitwe, dore ko baba bahamya neza yuko aribo bashobora kuba babacungira umutekano. Ubu rero
operasiyo ku munsi w'ejo iratangira, operasiyo mbahige mbamare ni operasiyo igomba kugirwamo uruhare na MRDP twirwaneho ihiga abasirikare b'u Burundi, ariko bikavugwa ko nanone ngo harimo n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR bagomba guhigwa. Ubwo rero nabyo ni ibintu rwose ubona yuko bikomeza kugenda bifata intera mu bihe bitandukanye. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi maze tubabwire ese ni igiki cyaba kiri kugenda gihinduka kuri iyi ngingo. Ngayo nguko rero ni ibiri kubera mu bice hariya muri Side Kivu. Reka noneho duhite tujya i Rubero tumve ibiri kuhabera. Mutama Rubero bimeze gute? Rukomeye rwongeye gukomera cyane mu misozi y'Irubero. Nk'ubu turi kuvugana umuhanda Rubero Musenene wabereho isobanuro ridasanzwe ry'imirwano hagati y'iki cyama cyama 23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byakozwe nyuma yuko FARDC yaje kumenya makuru yuko uyu mutwe wazanye abasirikare benshi cyane muri misozi yariya muri za Rubero ku muhanda Rubero Musenene. Ibi kandi bikaba byakozwe mu buryo budasanzwe budasubirwaho bwiganjemo uburyo bwa kinyamwuga nk'uko amakuru ari kugaragara mu misozi y'Irubero. Bikavuga yuko kandi FARDC yamaze gucibwa amarenga yuko iriya mihanda ya Kimburu ndetse kandi n'imihanda yegereza Masereke n'iriya mihanda yegereza Cyondo yari igiye kwerizwamo abasirikare, byumvikane ko ari position igana za Butembo. Byatumye rero FARDC igaba igitero ahitwa ku muhanda w'Tsonari kabiri hari hafi ya Musenene, igaba ahitwa Kimburu ndetse kandi bikanavuga yuko ibi bitero byashegeshe cyane abaturage batuye hariya za Muro ku muhanda w'Tsonari kabiri ugana za Bikara ndetse n'ahitwa za Kishambiro. Ariko bikavuga yuko iki gitero FARDC yakigabye itagamije cyane gushegesha mu buryo budasanzwe cyangwa bidasubizaho M23, ngahubwo iki gitero FARDC yakigabye kugira ngo ibone buryo ki bira bice bya Kimburu, Bukana ndetse n'ahitwa za Muhangi haba inzira yuko igisirikare cya FARDC barabasirikare bohereje mu misozi yitwa Zambata muri Butembo, za Butuye ndetse n'itwa za Marika na za Mamboya, babone buryo ki babohereza muri misozi ya za Rubero ngo kugira ngo bajye kubohoza bira bice byegereye hariya ku muhanda Rubero Musenene. Ni Kimburu rero yaberemo imirwano idasanzwe kandi bivuga yuko M23 yayitakarijemo ku rwego rudasanzwe kuko bivuga yuko nibuza abatari hasi y'abasirikare nibuza bagera kuri 3 bahatakarije ubuzima ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse kandi ukanavuga ko hari ibikoresho byinshi bamburiwe hari imisozi y'Kimburu nk'uko amakuru ari gutuka Rubero akomeje kukigeraho yuko ibintu byakomeretse kandi byahinduye isura ku rwego rudasanzwe muri Rubero. Ni ibiri kubera rero muri Rubero ni mu gihe Pinga naho haturikiye igisasu. Reka twumve Mutama tubwira ndetse aradusobanurira ko muri ibice bya Pinga byagenze gute Mutama? Muri Kivu y'Amajyaruguru rero ubwo amakuru arimo aragenda agarukaho cyane ni ibibazo bikomeye cyane. Habayeho gutungurwa ku kibuga cy'indege cya Pinga, ni gisa n'impanuka, ariko abaturage bamwe bakaba banagize ubwoba batekereza yuko iki kibuga cy'indege cyaba gifashwe mu masaha y'umugoroba. Mu kanya rwose mu masaha y'isa 11 n'iminota nka 25 haturikiye igisasu neza hafi y'urwinjiriro rw'indege, aho indege zitangirira kurandinga zinjira mu kibuga cy'indege cyangwa se aho zitangirira kujya hasi ku kibuga cy'indege cya Pinga. ngira ngo murabizi neza yuko igisirikare cya leta Kongo FARDC n'abafasha bacyo bamaze iminsi cyane bapelepara ibijyanye no gukoresha drone z'intambara, ariko nanone ahangaha ku kibuga cy'indege cya Pinga hakaba ngo hagomba kugira gushyirwa control room. Iyo control room rero niyo hafi aho ngaho rwose neza niho haturikiye ikintu. Abantu bamwe ntabwo bari bamenye ngo ni igiki kijya mbere cyangwa se habaye iki. Amakuru yo naje kumenya nuko ngo icyaturikiye ahangaha ari igisasu, ariko mu by'ukuri umuntu yavuga yuko ngo kitari giteze, ahubwo ngo ni umusirikare wari umaze kuyibagirirwa ngo igrenade, ariko ngo akaba ari umusirikare mu by'ukuri wari umaze igihe akora ipatrouille ahangaha, noneho aza kuyibagirirwa ngo grenade ubwo bari bagize gute, ubwo bari bamubwiye ngo ave ahangaha akore imitation n'abandi basirikare. Ubwo rero
amakuru mfite nuko rwose ngo yaturitse mu gihe gitoya ariko bakaba bavuze yuko ngo ari ukubera gusaza byumvikane ko mu by'ukuri nta gikuba cyacitse ku kibuga cy'indege cya Pinga nk'uko abantu babitekerezaga kuko bamwe bari batangiye gutekereza yuko arimo 23 yaba yinjiye. Reka rero duhite dukomereza i Bukavu bimeze gute Mutama? Itandukanye yo muri Bukavu cyane cyane bira byerekezo bya za Kabare, Kamanyura, mu Mosho ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye twegereye hari za Nyangezi. Umutwe wa M23 ukomeje koherezamo abasirikare benshi cyane. Ni nyuma yuko umutwe wa M23 ukomeje gucibwa amarenga n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC yuko bashobora kuba bagabwaho igitero gitunguranye cyane n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanya bikorwa babo ari bo ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Niyo mpamvu umutwe wa M23 imisada imodoka za muzinga by'umwihariko yiganjemo ibifaru ikomeje kugenda izanwa muri no byerekezo bya hano muri Bukavu. Bigaragara yuko imirwano ishobora kuba yahinduye isura mu gihe gito kuko FARDC yagarukanye taktike zitandukanye ndetse kandi ifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. Bivuga yuko rero izi taktike zishobora kuza gushegesha uruhande rw'uno mutwe mu nkengero z'umujyi wa Bukavu ndetse kandi bikarangira n'umujyi wa Bukavu watatswe. Niyo mpamvu umutwe wa M23 wa deployinze abasirikare mu misozi yano za Kamanyura, mu Mosho ndetse kandi n'iriya mirambo ya Zabideka. Biravuga yuko uyu mutwe wamaze gushyitsayo abasirikare benshi cyane ndetse kandi ngo biteguye guhatana ndetse kandi no guhangana n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa ukurikije uburyo ki amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imwe ku rugamba akomeje kugenda akomera ndetse kandi urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Ndababwiza ukuri ko rero ibintu bikomeje kuzamura ndetse kandi bikomeje no guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi hano muri Bukavu, umujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeje kugenda bikomera. Bivuga yuko rero ibintu bishobora kuza no kubamo ikibazo gikomeye cyane kuko ngo abasirikare b'intoranwa barenga nibuza 3,000 b'abarundi bamaze gushyitwa hariya za Runingo mu marembo y'umujyi wa Bukavu ara muri za Uvira. Abangaba ngo nabiteguye kwataka umutwe wa M23 ngo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije buryo ki igisirikare cya FARDC gikomeje kwezana abasirikare kuri no muhanda uhuriyemo na Uvira ndetse na Bukavu. Nibiri kubera hariya rero Mutama arandi makuru yampaye ajyanye n'ibiri kubera Uvira nayo reka tuyumve. Uvira ibindi nibiye Mutama. Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Mu bice bijya Kivu y'Amajyepfo situation yayikomeje kugenda ibambi cyane. Situation yayikomeje kugenda ibambi cyane ariko noneho byagera muri ibi bice bya Kivu y'Amajyepfo ariko mu mujyi rwagati wa Uvira byo bikagenda birushaho kuba ibindi. Kubera yuko uyu mujyi wa Uvira biragaragara yuko Wazalendo ndetse n'abasirikare b'abarundi zarangije kubyara amahari. Ni nyuma yuko abasirikare b'u Burundi bakomeje kuza bashaka gustabiliza umutekano muri uyu mujyi ariko Wazalendo yo ikaba nayo iri muri uwo mushinga cyangwa se iri muri izo nshingano ariko bikaza kurangira bigiriye mu bijyanye no gusahura ndetse no kumenasa bikomeye cyane abaturage cyane cyane mu masaha y'ijoro. Magingo yangaya rero ubu tuvugana muri karitsiye yitwa Mufuti ni hafi neza y'ikiyaga cya Tanganyika ariko ubwo ubu kiri mu ivene ibanziriza vene ya gatandatu kuri route nationale numero 5. Ubwo ni vene muri vene ya gatanu havugiye amasasu nukurasana gukomeye cyane kwa bayagati y'abawazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Ibi bikaba byari bibaye nyuma yuko u Burundi cyasize ingabo z'u Burundi zari zigiye gutabara abaturage bari barimo bibwa ahangaha kubera yuko amakuru twarangije kumenya umwe mu baturage basanzwe bakora ibijyanye no kuvunja amafaranga bisanzwe aya ngaya afatika no uvuga ngo ni ukuvunja amarundi n'amakongomani cyangwa se nanone amadolari n'andi mafaranga bafashwe bagiye kumwiba ndetse ariko kame mu bari bana bitangiye kubera yuko bamwibye agera ngo kuri miliyoni 2 usibye ko nyina abo barundi bahise bazigarura ako kanya. Ibyo rero byateje umujinya bikomeye cyane aba Wazalendo bateza intambara kubera ku buryo bagiye kujya ngo mu majyepfo ya Uvira mu bice abarundi bafitemo camp bakagaba ibitero
ayo ni amakuru rwose narangije kumenya. Aba wazalendo kwa Makanaki bateranye bemeza yuko ngo bagiye kugaba ibitero ku basirikare b'u Burundi, nyamara kandi abasirikare b'u Burundi biragaragara neza yuko bari bafite gahunda yo kubacungira umutekano mu buryo bugaragara. Ni situation navuga yuko ibangamye cyane, ndetse ni situation bigaragara yuko ishobora kuza gutuma abo muri uyu mujyi wa Uvira bari bukomeze gutakira cyangwa se gutangariza ibitangazamakuru ko bakeneye gutabarwa. Ibyo rero bigahita direct byumvwa vuba n'abarwanyi ba M23. Ubwo rero turaza gukomeza kugenda tubakurikirana turebe mu by'ukuri uko bimeze, kuko rwose muri Uvira byo situation imeze nabi cyane. Na gace navuga yuko gashobora kuza kubamo imirwano ikomeye, ariko nanone ukabona yuko imirwano ishobora kuza guterwa n'abakabaye ahubwo barwanya umwe. No kuvuga ngo ni abarwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, ubwo ni M20 nako ni wazalendo, ni FARDC, ni abarundi nyine, ndetse n'abarwanyi bakeya ba FDLR. Yego banywanyi bacu reka dusoreze nga tubashimire cyane, tubibutse ko nga tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere tushyira sabore ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.